amekuwa kiongozi ambaye alikuwa na msimamo wake. Akisimama anatoa yale yanatoka moyoni. Ako kati ya wale ambao walifanya vizuri sana. In fact, wakati CDF ilianza, tunaweza sema yeye ndiye alifanya kazi mzuri katika kugawa rasilimali Mount Elgon akibalance. Tumepata mshtuko mkubwa sana kwa sababu alichangia katika maendeleo. Na kama Bungoma County, kama Kenya, tumepoteza kiongozi shujaa ambaye alikuwa anatetea wanyonge na alisimama na watu wake wakati wote. Asubuhi ya leo nataka niambie wakaaji wa Mount Elgon, wakaaji wa Bungoma, wakati tunalia huyu mheshimiwa John Serut, wacha tukumbuka yale mazuri aliweza kututendea. Na nakumbuka waziwazi kwamba alipochukua hatamu ya uongozi ndio sisi tulijua mambo ya CDF ilikuwa inaanza first dispensation, na alifanya miradi mingi. Huwa mula wake wa pili 2013 mpaka 2017 alifanya kazi nzuri. So nataka niomba wakaaji, tunapolia tulie, tukikuwa na amani tutulie, kwa sababu tunajua kifo ipo, lakini kwa sababu amekuwa ni mtu mkubwa tunajua tutatetemeka, lakini yote tuachie Mungu.